بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبرحمته تتنزل السكينة والبركات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحبابه وجنده وأنصاره وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. May palanggungan sa agam Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban pamudji si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk panalawat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihallu hadji in pagsarang sukul tabi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nentiya pakitibi inurungan ne in kabasag ataw kan kakasay ataw kan ini ni'mat pangindam Allah subhanahu wa ta'ala si kitibi duk labiluwa nentiya kitibi inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala waktu makapagkaswa ganta pagpaeseb si kahalan agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nukine pagpaeseb si ini lai makahab pag dunya tebi labilwa nen bang pag akhirat tebi. Nama ko kita bitudyo Allah subhanahu wa ta'ala bang nuban kita bi pinaniya we ni amban may ipunne yani sinabut yani dalam Quran pa inne pabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Din bang kita bang depen kita bi pinaniya Allah subhanahu wa ta'ala man maipun ne pinakeg din ak pinakeg pinasinna Allah subhanahu wa ta'ala sini din ak pinasinna Allah subhanahu wa ta'ala lay yene maipun ne pakale is alladhina yastami'una alqawla yene me se pakale se si me paeseb atawa kan si me bisara atawa kan si me kabtangan uus payattabi'un ahsanah. Puas amban pakale delay si me bisaralay tinuhut we de yene maslawi magumpaatin pakale si me paesem si me muhadarah ubus puas amban pakale de tinuhut we de yene mahapin atawakan magumpaatin pin Allah taala si ene en mi'a kahidayatanin duk si ene en mi'a ye mahapsin pikilannen demikian nen bang lupanisad kita pinaniya wa Allah tabaraka wa ta'ala amban maipun ne mu'min yene maipun mu'min magumpati siya in paesebin pin Allah tabaraka wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin magpaeseb kew ben na in pagpaesebin magmumpaat si siya ne mu'min. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ganta binasara ko ito nilay yene kahapan duk kalabihan pangandua ataw kan pamaku tabi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala kalabihan duk kahapan pangandua tabi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala in pangandua tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ini pamakuno tudyo Allah subhanahu wa ta'ala membuwa ang bansahap ibadat tahinang we manusia. Nambuang man sa hap tahinang we manusia in ibadat. Labiluwanen ininen panghandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Duk aman may kalabihan ne in panganduahin sinabuti Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala was'alullaha min fadlihi. Pin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Bin Allah subhanahu wa ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Pain Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Insyaallah subhanahu wa ta'ala masih disebut rambu-rambu ayat yang si pasungan. Demikian sinambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kalabihan sin doahin. Pain Rasulullah laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala in pagpanganduahin. Yene pamaku tibitud di Allah subhanahu wa ta'ala amban mikemon kalagihan tibitu si bulak dunya. Tapasampul na wedang buwa manusia yene pagibadatin. Manusia in mangandoa tu di Allah subhanahu wa ta'ala kanianin det desteed. Kanianin tamanan lamman iya manusia makhluk. Kanianin det des manama si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang pangandua manusia tujuh Allah Ta'ala himpamaku na ini kailangan ni si bulak dunya. Dan buwa amban me dalil pag-i'tiraf wa manusia wa ga'ni agis-gis ni. Dan buwa amban me dalil pangako na manusia sigin habaran ni ga'ni agis-gis ni. Ubus tahati wa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala agiasan sin kemon ini kinaban Allah Ta'ala. Ubus paharap mako ngan doa tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat apa sampul na wa manusia iye pangandua tu Allah Ta'ala hin tapa sampul na wa dan buat ipun wa iye pasandel tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasandel iye tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kabayaan wa ini pinania wa Allah ini kabayaan wa ini binaku atin tapasan pasandel iye si Allah Subhanahu wa Ta'ala. May palanggungan sa agam Allah subhanahu wa ta'ala ininin amban may kinabayaan. Amban may kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si kitawi. Bang kita pain paniya. Yene akunan tiwi ga'niya agi estebi. Banggi kitawi tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan nin paniya kitawi pasandel. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala sinkemon kahalan tiwi. Begitu ang dambuwa amban pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala fa inni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pen Allah Ta'ala maaku kam si aku tayma aku si kaam in pinakubin. Maaku kam pen Allah Ta'ala si aku tayma aku si kaam pin akubin. Tinin dina akite wa Allah Ta'ala dina akite ngan dua wa Allah Ta'ala tuju iye ubus jinanjian kita Allah Ta'ala tinayma wa ne in duatin dina kita Allah Ta'ala ma ku tuju iye ubus jinanjian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pangurung wa ne in pinakutin ni demen tanda amman la sa asi Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipun ni demen tanda sa kaluha ka kalabihan Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipun ni dina kita ma ku Allah Ta'ala ubus jinanjian kita ini pangurung wa Allah Ta'ala pinakutin. Maipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ininin kahadje yene tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala bati ase duk beti lasas ipun ne duk Allah Subhanahu wa Ta'ala luha kalabihan yene pangurung sa ipun nen ud'uni dina akite maku astajib lakum us jinanjian kita Allah Ta'ala sinumba jinanjian kita Allah Ta'ala yene pangurung pinakuten bi say ne kahadjehan yani asi Allah Subhanahu wa Ta'ala duklasane sa kitahin mi sumagawaan kaamban kita bigay kita bikinaupikan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala parangan dua atu di Allah Subhanahu wa Ta'ala kaamban kita bigay kita binidayatan parangan dua amaku tu di Allah Ta'ala kaamban kita biligap amban pakarajaan ininen hinamanhaman we tebi ininen Fen Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inni la ahmilu hammal ijabah
gay ko pa inne problema, gay ko pa inne suse pasalan ini pagtayma sin duaa. Luon ni kitinayma Allah subhanahu wa ta'ala, luon ni kigai gay ko pa inne luon pen ikasusihan kun. Sumagawa nin pa inne kasusihan kun hammad duaa. Yene pasalan pangan duaa. Ko gay tinaupikan, ko gay hidayatan ni Allah ta'ala, yene makus iya bang niya kailangan ko. Iyan kasusihan kun pa inne fa idza ulhimtu duaa. Bang ne ko tinaupikan ni Allah ta'ala, yene paharap mako tudjuye fa innal ijabata ma'ahu. Luunin magtuhod iyan panay ma Allah subhanahu wa ta'ala hin. Pagipin Allah ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ma'aku kam si akon Allah ta'ala, tay ma'aku si kaam. Sumagawa kay kahan ang man kite, ligap kite, si pamako tudji Allah subhanahu wa ta'ala, ligap kite, si pangandua tudji Allah subhanahu wa ta'ala, pagipkan ni anin ga kite bitaupikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinai si agam Allah Ta'ala, upain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inne, silullaha kulla shay. Pakun mitudbi Allah subhanahu wa ta'ala, kemon ine nisistami, kemon ine kalagihan mi, pakun mitudbi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta shis'ah. Sampai agin-agin pa inne bonggit sinilas bi bangkani annen, silambuwa liwat idang qata'ah, bangkani annen pettud, tinandehel aman pamihabi labeyan bang sa ingge niya balik sinilas bimian bang kanin petud paharap daw kam maako kam tudji Allah subhanahu wa ta'ala, paharap daw kam maako kam tudji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Pagi Allah subhanahu wa ta'ala pakarajaanin banggay pinamura we ne bisan pemura sa pamayamnu gayan tadawhat we nu. Pakarajaanin bisan pemura banggay pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala gay tadawhat tu manusia gay iya kamurahan ngiddo ni. Ininen amban me hadis niya me sindue nga daifan ni ko ne Imam Albani dok Suyuti namikyan nen tasabut tu ala al-Haythami tenen pa in hadis inin sahih sanad nyen. Dina akita Rasulullahin yene maku kemon ine kalagihan te tudji Allah subhanahu wa ta'ala. Palabay te si dua dehelu amban pamihati labayan ne tinen paharap daw kita tudji Allah subhanahu wa ta'ala bang pain panganduh lo si kita pakarajaan mian dok bang pain pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala kinabayaan te mian pege fa inna Allah idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Inin suge isebtebi in pakarajaanin banggay pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala gaypen pamura si kautet gate daw hatno. Hatta sis'a sa diawa ni yene pakarajaan diki dinak pamaku si kite ene palkala diki atau kan palka lampung dinak kite maku dihelu tudji Allah subhanahu wa ta'ala dihelu man pamihati wilabayan bang sa ingge niya si kite mian nasa ingge ene bang palkala mahajjahin. Sa ingene palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene palkala mahajjahin sa ingen te webge ki maslami patut pakuti tudji Allah subhanahu wa ta'ala. Palkala yene kahapan te mitu si bulak dunya maslabi samian patut yene pakuti tudji Allah subhanahu wa ta'ala bang pain panganduhul wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yene min kemon kalagihan te tu si bulak dunya kemon nisita te tu si bulak dunya luon ne kapal kala hajja atau kan pal kala diki paharap kita mitudji Allah subhanahu wa ta'ala pakuti bidhellu pegge bang gayu en pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala gayu en kita bikamurahan ngandawhat ni. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa samian gay pa inte paharap ng dua amaku tudji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa samian yene gay kita mandua amak tudji Allah ta'ala bisan dume yene salafus salih amban me sahabat atau kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih rusia sigi gay bekkat pangandua tudji Allah subhanahu wa ta'ala hin. Me amban me bisarah salafus salih amban me bisarah pa inni kanu yaqulun is'al rabbaka hatta milhal asha
Pakuhun kemon hajat nun tunja Allah subhanahu wa ta'ala sampai yene asin kailangan kalagihan nu pangalamik numang keumangan pakuhun tunja Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sa ingin ente bang pakaranjan haji manamal ko ita pa ente lumian wege mas labi patut pamakuhan te tunja Allah subhanahu wa ta'ala. Me kanabihanin kanian din maku sa tunja Allah subhanahu wa ta'ala. Maha ku setuju Allah subhanahu wa ta'ala ngan doa setuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam sa inge pe kaastel ne yene amban magsumba sine balhala. Sa inge pe kabunsine pahalli ne magsumba sin santu sadli amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ine rumasi duanen tinen me santuhin pinessa we Nabi Allah Ibrahim. Santuin pinessa wa Nabi Allah Ibrahim sabab kastel ne yene panumba saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Say inni kastel ne pahali santuin masih peduaan itu Allah subhanahu wa ta'ala ini Rabbi wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Rabbi junubni wa bani an na'bud al-asnam. Ya Allah pa ini pahali unku pa ini ya Allah amban yene panumba sin me santu pahalion ko pa ine panumba amban me santu pain kanian den amban me astel iye magsusumba sin santu kanian kun pain ni astel ko amban akan kanian den astel amban me santu sumagawa nin masirungan dua atu ju Allah subhanahu wa ta'ala makapahalli amban pagsumba sin santu. Demikian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sa inggit panipat wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni siram buah ayat sinifat ya Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bennal pa inna kan ya Ibrahimin ummah imam qudwah sintuan qanitan lillahi. Nabi Allah Ibrahim kanana mulazimun lit-ta'ah basag bagtaatod di Allah subhanahu wa ta'ala hanifa paharap iya to di Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun minal musyrikin dugga kanianin magsirik to di Allah subhanahu wa ta'ala hatin amal ibadat nin tinunggal we ni Allah subhanahu wa ta'ala tinunggal we ni Allah subhanahu wa ta'ala ga iya numba sa diyan Allah subhanahu wa ta'ala iyan say ni Allah subhanahu wa ta'ala asay ni Nabi Allah Ibrahim pa innene masih pa iya ngan doa tu Allah subhanahu wa ta'ala fanni rabbi ij'alni muqimas salah rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah pa inna hinangon ku amban me matenggesin sambahayang wa min dhurriyyati ruk amban me panubu ku amban me kaanakanku Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah taymaun pa inni in pinakukun doakun sinipat iya Allah subhanahu wa ta'ala amban me basag mga ibadat sumagawa ni ga iya lupa ga iya manhaman masiru iya maku ngan doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi Sulaiman alaihi salam si waktu talassa wa ni nikmat pangurung Allah subhanahu wa ta'ala siyahin sewaktu takit men talassa wa ni nikmat pangurung Allah subhanahu wa ta'ala siyahin pa inne rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah pa inne taufikanunku supaya ku makapagsyukur sa nikmat pangurung mo si akuhin in pagsukul magkalagihan sugay kita rob maku ng doa to Allah ta'ala. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam maku to Allah ta'ala bang tinaupikan para magsyukur to Allah subhanahu wa ta'ala. Inin may kalabihanin gay siya lupa si pangandua pamaku to Allah subhanahu wa ta'ala tatali we de kemon inainahin gay paatag bang gay magkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala tatali we de in kemon inainahin gay pamura bang gay pinamura we Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Ghazwatul Badar, bono si Badar gak pe magtagnain bonoin inakahan ni Rasulullah ni Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah inni u'idtu ihda at-ta'ifatain. Dan janjian ku Allah subhanahu wa ta'ala niya dua grupuhan sin kalaban deh. Janjian ku Allah subhanahu wa ta'ala pangurong si aku dan buat amban dua grupuin. Yan grupo Abi Sufyan, ini napaan din magbuo sin yan alta duk yan grupo Abu Jahal. In Allah ta'ala jinanjian ku abin Rasulullahin, jinanjian ku Allah subhanahu wa ta'ala pangurong aku dan buat amban dua ayin. Pagsakay ni kato Rasulullah ni mas iya pinangandago Allah Ta'ala. Pagsakay ni magtagna bunuin, mag-asik ni sundalo muslimin duk sundalo ni musyrikinin. Pag magtagna ni bunuin kanina Rasulullahin ga pahalingan du'a tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andang ina kan Allah Ta'ala pinangandage si bunumian. Jinanjian niya Allah Ta'ala dan buwa ang banduya grupo kalaban dia tiyan dan buwa inteddo we de tara we de sumagawa ni pagmagtag na bunuin masiru iya ga pahali makutudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ngan doa sampai Abu Bakar maasa inis iye sab ekka panganduanin pa in ya Rasulullah kafaka munashadatuka ma'a rabbik. Okay of in Rasulullah marahi ni pa inni pamakuna tudyo Allah Ta'ala yun tinabangan ni kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. May pananggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininin amban may kalabihan yene pangandua asal sugay ted kitibigay lupa pamakute bitudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay kitibiggeget atawa kasubay kitibig pating bang sa ingge pangandua tebi pamakute bi kemon kalagihan tebi sali do kalagihan pagdunya atawa kan kalagihan elew akhirat si pag elew qiyamah. Paharap kiti luk pangatian ikhlas luk pangatian pangase-ngase ngan dua atud di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakuti wikemon in kinabayaan tin bitud di Allah Subhanahu wa Ta'ala ubus puasian magtuyo kiti mihalabayan ni bang sa ingit eddo tilmian. Puas man pangandua ti mangkin kiti magtuyo mi asbab bang sa ingit eddo tiwi yene pinakuti bitud di Allah Subhanahu wa Ta'ala nian. In pamaku pangandua atud bi Allah Subhanahu wa Ta'ala hindumain ni hadja suku pamakuno kamumpaatan tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumen hadja suku pamakuno kamumpaatan tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sali du pamakuno yene supaya pinala Allah Ta'ala bang niya musibah pinatek kasi kauta usalno pamapanganduahin. Sali du pamakuno yene makapatalibon kay tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amban may kalaatan ta usalno panganduahin. Kapandakanin duaahin tausal nu pangagpangbala duk duaahin tausal nu yene pamakuno kamumpaatan tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pa Ibnul Qayyim rahimahullah sa kitab ni ad-da' wa ad-dawa. Pa inni ad-du'a aduul bala. Duaahin pa inni kuntara iye bala musibah. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Inagpangan wene musibahin. Duahin nagpangalan ni musibahin wa yamna'u nuzulahu duk yene pinagis we ne duk gay patulon musibahin atawakan balain wa yarfa'ahu bang sa upama paturun balain duahin takole we ne ngangkat in yene in balain wa yukhaffifahu idza nazala bang sa upama gay taangkat we duaanu kuwa sa kaulam malam maki atau akan niya lai min makapagis supaya gay inangkat Allah Ta'ala yukhaffifahu makapalampung iya balain bang kanian nin paatag si bulak dunya atau akan paatag si kaon. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. In du'ahin magmumpaat magguna si bala patik kaneduk ine bala sungga patik ka. Bang yene musibahin patik kane ini doain tagees we ini marangkat nganan in balamian atawa kan bang sa upaman ga pepatek ka in doain tagees we ini ngagpangan in musibahin iyan may kapong tinaihan palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala kemon kamay ante sali do kay umako kamumpaatan atawa kan makapahali kay amban may kalaatan
paharap kayo ng dua at Allah subhanahu wa ta'ala us puas ang baniin piyahon labayanin bang sa ingge kayo init pangurong Allah ta'ala lekin tasabut wa at sini in hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inni man lam yas'alillah yaghdab alayhi sinesine gay makutod Allah subhanahu wa ta'ala gay ngan dua astir Allah subhanahu wa ta'ala sidang buat ini manusia mian astir sidang buat manusia mian pen Ibnul Qayyim rahimahullah ini na pa ini hadis ini menunjuki we duaahin sababan pangasian Allah subhanahu wa ta'ala si kau pen Ibnul Qayyim rahimahullah si kitab ni ad-da' wa ad-dawa hadis ini menunjuki we duaahin sababan pangasian ni Allah subhanahu wa ta'ala sidang buat manusia demikian yang duaahin sababan bisa paastelan sababan pangastelan ni Allah Ta'ala dan buat manusia bang tininggalan ini in duaahin ikka peme kalabihan tinin tasabut mi ahadith pasalan kalabihan ngan doa yana supaya kita paharap maha kutub Allah subhanahu wa ta'ala kani antim dilem kadekdes dilem pagmariawa dilem ini pag-i'tiraf atau kan pangakon wa gani STB duk pangatayan tin bien ikhlas duk ngase tinayma Allah subhanahu wa ta'ala in duatin mi may pong tinais agam Allah subhanahu wa ta'ala puas ang baniin bang kita baya ng dua atod Allah ta'ala bang kita baya maku paharap to Allah subhanahu wa ta'ala as-sebun dehel amban pamakun rupangan duaanu hatulun daw ginhabaran nun hatulun daw ginhabaran nun ti kun daw ginhabaran nun membang matalip do kaiin Ginoo paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala ti kun ginhabaran nun bang matalip do kay Ginoo paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinyan bang neb kayo ngan dua at tuju Allah subhanahu wa ta'ala bu kanian nun magmamaksiyat kayo kanian nun ngayon ang duki pamagisan Allah subhanahu wa ta'ala is-sebun gayo ang tinay maaduaan ni Allah subhanahu wa ta'ala bang kanian nun bisan pe sa ingge kaduaan bisan pe sa ingge basag pagmariawa ano tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe sa ingge kabasag pagmariawa ano ngan dua akyaw gana paghalit tuju Allah subhanahu wa ta'ala sugay gay dumas hinang no pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala hin gay dumas itinayma Allah ta'ala duanon hangkanat dihellu amban ye dihellu amban pamakunu dua atud Allah subhanahu wa ta'ala hatinen hatulun daw ginhabaran nun bang matalep do kewke yene maku ngan dua tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang matalep do kewke ngan dua amaku tuju Allah subhanahu wa ta'ala sab taman yene sa basag-basag ni sababan taman sa basag-basag ni sababan yene panaimaan ni Allah subhanahu wa ta'ala duaanu yene bangke unuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala bangke unuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tin bang hinang nu yene pamege bang hinang nu pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin bang duk tinggalan nu pamegesan Allah tabaraka wa ta'ala hin pen Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun falyastajibu li pen Allah ta'ala bangkaw pa inni tinila wa maipunku anni pasalan aku okay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ayat ini nen tasabut wa ahli tafsir paturun ayat ini nen yene simi sahaba nilew pa inne Rasulullah tilew den pa inne ine bakanian Allah taala hin talake pabasag kami wang kay ngan doa atawa kan kanian nen tapit ke kemut kami hadja wang kami ngan doa na tek kayat Allah taala hin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bangkyo tinila wa ipun ko pasalan aku tinan in fa inni qarib kanian ko bin Allah taala tapit ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an tayma ku bin Allah subhanahu wa ta'ala yene dua amangan duain bang kanian den ma ko tuju aku tayma ku in duaden bang kanian den ma ko ngan doa tuju aku
sumagawa pin Allah Ta'ala fal yastajibu li ambat tuhud de pangandaakan kun pin Allah Ta'ala fal yastajibu li ambat tuhud de pangandaakan kun wal yu'minu bi duk ambat se pateteg pag mag-iman magkakatudyo ako magtawhid tudyo ako iyan pin Allah Tabaraka wa Ta'ala tinen in iyene panhud de pangandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pangahinang te iyene kemon pinapaldo Allah Subhanahu wa Ta'ala duk papekuste amban kemon pamagesan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala taman sa basag-basag nila beyan tinema Allah Subhanahu wa Ta'ala duaanun taman sa basag-basag nila beyan sababan ina tinema Allah Subhanahu wa Ta'ala duaanun hangkan ni ko itapaintimian dehel amban panganduate paharap te tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinen yene sugero ke hatulte ginhabaranten bangkanianten nuke magtaat tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala bang yene ginhabaranten matep duke iye binoo paharap maku tudyo Allah Tabaraka wa Ta'ala bangkanianten duke permanente dukite binuhot si pangandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkanianten biduke yene papekkus amban pamegesan Allah Tabaraka wa Ta'ala demikian nen pain Rasulullah apen Allah Subhanahu wa Ta'ala si hadis qudsi kan Allah Ta'ala si hadis qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alayhi tamanan kasinnahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala taman kasinnahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yene patapit te tudyo Allah Ta'ala panglasahan Allah Ta'ala sikite bang hinang te sa suku yene pinapaldo Allah Subhanahu wa Ta'ala sikitehin bang hinang te kemon sa suku pinapaldo Allah Ta'ala sikitehin iinin taman umbul dambua sababan panglasahan Allah Ta'ala atau kan sababan kinasinnahan Allah Ta'ala hininang wa ipunne supaya patapit tudyo supaya kinalasahan ini wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allah Ta'ala ga pe masing-masing halin-halin yene ipun kun patapit supaya kinalasahan ko puas amban paghinang ne kapalduan pinapaldu siyahin masih pe iya sige maghinang me kasunat-sunnatan hatta uhibbahu sampai na iya kinalasahan ko pin Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai na iya kinalasahan ko ubus si kahinapusan hadis pin Allah Ta'ala wa in sa'alani la'utiyannahu in ene ipun kinalasan Allah Ta'ala mian sa kakahinang ni sa pag-ibadat ni sa pamibig ni yene pangandaakan Allah Ta'ala pin Allah Ta'ala wala in sa'alani la'utiyannahu bang ted niya pa ako ni si ako dambuwa ipun mian bang ngingan doa si ako pangurung ko ted iye in pinakunin bang manusia men ngan doa si ako pangurung men niya pa ako ni si ako pangurung ko iye kan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini manusia yene manusia kinalasahan mi Allah Ta'ala sa pangahinang ni kemon pinapaldo Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan ni ko itapaintimian yene pagtaat pangahinang kemon pangandaakan Allah Ta'ala labi lubanin pinapardo Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipun ni duk papekkus amban kemon pamegesan duk maksiat gay kinabayan Allah Subhanahu wa Ta'ala may palanggungan si agam Allah Ta'ala sa hadji-hadji labayan panaymaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadat te sa hadji-hadji yene labayan panaymaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sinduate bang niya pakute tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala na sini ang bankite ga niya kalagihan neto si bulak dunya sini ang bankite ga niya kawayaan nen pangurong ga niya pakune tudyo Allah Ta'ala kemon ingen niya ni hadja sigi pakute niya ni hadja si yene hajat te yene bang paintetek ka Allah Ta'ala si kitemian na bang baya kew pangurong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaw pinakunun yene men ahinangon pangandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hinangon pangandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala duk papekkus ka man pamagesan Allah Subhanahu wa Ta'ala pendambuwa salafus salih yakfi min ad-du'a'i ma'al birri marahine yene hinang kahapanin magtuduk du'a atin marahine panaymaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yene pinakunun tudyo Allah Tabaraka wa Ta'ala
may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, hatinin puas ang bantahatite, kahalgaan kanisitan panganduahin, uhus hatul te ginhawaranten, bang ini, bang matip duke kite, ginhawaranten, bang matip duke kakahinangten, binoo maku, pangandua, tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Bang intag tenggeten sinikemun pamige pamangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, duktik te ginhawaranten, bang intag tenggeten si kemon pamagesan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang intag tenggeten si mian pagge in yene manganduahin tasabut Ibnul Qayyim rahimahullah niya pa in telu surut bang luos telu surut mian silang buwa manusia nganduah tengga niya pag dua-dua tinayma Allah subhanahu wa ta'ala duanin si kaisanen bang duanin hap tin bang duain hap mismo ene duay lapalan nilay tin niya dua agay hap ine may pamanin bang keu maku yene pinakuno miyaan atin pamagesan ni Allah taala pa pinakuno tudyo Allah taala inang maksiat atawakan bang ang dua kay tudyo Allah taala yene pinakuno bang pen magbekkat kasila sa pung tinaino miyaan pinakuno bang pen magbuko di si anu miyaan iyen dambu ang banggay tinay Allah taala duayen tin kaisa banghap duaanin si kadwenen banghap yene manusia mamuo sin duahin banghap yene manusia mamuo sin duahin si katelunen pen Ibnul Qayyim rahimahullah man syurutne bangga niya ala sababan makapagis yene panaymaan duaan ulay pagge niya may sababan tinen gay tinayaw Allah taala duanun niya may sababan gay pangurong Allah subhanahu wa ta'ala duanun na inin sugay halian temi may kapung tinayan sa agam Allah subhanahu wa ta'ala ng dua kay tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas kayo hab duanun sumagawa nin kanian nun amban may mag kinakan labay naman haram usahan amban usahasin haram kemon inusasin haram dakyo nga ngase tinayma Allah subhanahu wa ta'ala duanun lamudian amban ini makapages gay pangulong Allah subhanahu wa ta'ala induahin lamun amban makapages gay pangulong Allah subhanahu wa ta'ala in pinakunon damikyan nen bang kew magdayday manamal tin magdayday kew yene maku kew ngandua kay tudyo Allah ta'ala sumagawa nen painu wal ya kumaku gana paghali maku tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sumagan ga tinayma Allah taala pinakukun na iyen pagdaydayen may kapung tinahin sa agam Allah subhanahu wa taala lamud dusab sababan gay panaymaan ni Allah taala induano tensuwe kita gay jumu ng duato ni Allah taala tasabbut sab Ibnul Qayyim rahimahullah pa inni aamama kung ang duato ni Allah taala hin ubus bisan wal iyan ang dua sangat-sangat pa inni wal ni hadja kumaku wal hadja kuman dua geru masih tinayma Allah taala po amin duakun ko upamahan pa Ibnul Qayyim rahimahullah manusia magtanim pungla ubus magtuyo iye ni muspa ni pungla mian dinataan bohe sinubungan pahap pagpitegil hati buwa pa inni bekatan hadja ko magpuspa geru masih bekatan hadja ko magpuspa galu to penin inagaran ubus jan inambanan we ini yene men tinanim ni mian nasayan manusiain bangan dua atau Allah taala bu pa inni wal ngan dua masiru gay tinim Allah taala duanin sababan ilay jumu ngan dua duk sababan isab gay tinim Allah subhanahu wa taala in pinakunilay sababan isab gay tinim Allah taala pinakunilay bang yene magdayday iya si pinakunin atinin maknanin may pong tinai si agam Allah taala suway duk kiti gay jumu makutudyo Allah subhanahu wa taala puas amban katauhan we tebi kalabihan pangandua atun bi Allah subhanahu wa ta'ala hin puas amban katauhan we tebi sugay daw hatul tebi ginhabaranten bibino magtatod bi Allah ta'ala mangkin kitay paharap magpamariyawa kanantem middekdes iyan pangaten ikhlas to bi Allah subhanahu wa ta'ala pen Ibnul Qayyim bangmian ye tapun we manusia yene kaniannen magtatod bi Allah subhanahu wa ta'ala kanin pangatian nen ikhlas to Allah subhanahu wa ta'ala
bu ni sang panganduaan nilay mag-atap pe duk yen ni tempo atau kan waktu pananaimaan ni Allah Subhanahu wa taala tinaima Allah taala in duahin ga niya pagduwe bang bakasatul te binigin habaranten bi payaman te binigin habaranten bi bang yene matep do ke binuong ma kungan doa to Allah taala bang kanianten biru ke yene tinutwe te bihinang we te bi pinapardo Allah Subhanahu wa taala hin ide nesab sikitin bi jagahan te bang intag yene waktu pagtataymaan sin doahin me palanggungan si agam Allah Subhanahu wa taala jagahan te bang intag yene pagtataymaan atau kan waktu pagtataymaan ni Allah Subhanahu wa taala sin doa niya me waktu tertentu tasabbut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene bangan doa manusia ini si tempo mian asal ga niya pagdueruwe tinayma iyan ni Allah Subhanahu wa taala lamud nila si waktu sangim tinen sin panengan bahangi atau kan si kahinapusan yene si kahinapusan bahang si kahinapusan sangim tamanhap ni pamakuhan yene si dalam bahangi dok si kahinapusan sangim pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslimin yabitu tahiran ala dzikrillah fayata'aru min al-lail ga'pen niya amban manusia muslim ten kanian nen tuli dalam kasutsi luone ke dalam pag-ail us pag waktu sangem ten do nga iya makutuju Allah Subhanahu wa taala do nga iya makutuju Allah Subhanahu wa taala makui amban me fayasallahu khairan minad dunya wa ma fiha fayasallahu khairan minad dunya wal akhirah makui do nga si waktu sangem us ngan dua atuju Allah Subhanahu wa taala amban me kahapan dunya duk kahapan akhirat illa a'tahu Allah iyyahu malangkan nin tinaima wa Allah Subhanahu wa taala in duaan nilay sini amban kite yene makagees si waktu sangim si kahinapusan sangim magpamariyawa makutud Allah Subhanahu wa taala amban me tempo sa hap me panganduaan me kapungtian sa agama Allah taala yene waktu panengan sangim atawa kan si kahinapusan sin sangim titinilaw riwayat amban Abi Umamah radhiyallahu anhu tatilaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang ayyu du'ain asma tatilaw Rasulullah bang ine taman ine du'a ine tamanan mura tinay ala du'a tamanan mura tinay Allah Subhanahu wa taala pa inne jawful lail wa duburis salawatil maktubat tamanan dua amura tinima Allah Subhanahu wa taala si yene paneng ansangim atawa kan si kahinapusan yene sangim lay iyan namun amban yene dua panayma te waktu panayman Allah taala si pinakuten mi yen inin me pung tinay sa agam Allah Subhanahu wa taala ene lamun amban sugi tuyuan tebi ini nen panganduaan pagibadatan labi luwa nen panganduaan tunjuk Allah Subhanahu wa taala ini pe amban me waktu tinaima Allah Subhanahu wa taala pagtatayman doa Allah Subhanahu wa taala ellet banal adhan wal iqamah ellet yene abalang duk kamat demikian nen yene si waktu numuka labi luwa nen ko itu hati nen si waktu puase labi luwa nen ku itu si waktu puase us dihal amun pamuka tebi yene ngan dua aktiviti Allah Subhanahu wa taala ini nen amban me waktu pagtatayman Allah taala doa daa kita bisa sat amban yene me lu indaginis makasat kita bisa pagbukaan tebi yen paniya kita bi yene concentrate makutud Allah taala paggi amban sababan inin waktu pagtatayman Allah taala tariwayat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma fa inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu takalayaku pa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misara
lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Ama muasin penne si waktu song pamuka ne tinaima wa Allah taala doanin. Ama muasihin si waktu song pamuka ne tinaima wa Allah subhanahu wa taala in doanin. Tinin ini yang suwe patingan tebi, ini yang suwe jagahan tebi, bangsa inggi ini magpaik ka tebi doa si song pamuka tebi. Atau kan dahil umban pamuka tebi magpaik ka tebi in doa si tempomian me palanggungan si agam Allah subhanahu wa taala. Fakana Abdullah ibn Amr ibn al-As, kanin Abdullah ibn Amr ibn al-As ini magriwayat na hadithmian kani annen bang iya song mungka da'a ahlahu wa waladahu. Dinuaahan we ne yene me men pamilyanen duk me kaanakannen pegge waktu song pagtataymaan sin duaa. Demikian nen pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum. Niya tellu ginisal manusia tinen gay tinulak wa Allah taala duaanen tinaima. Maksud nin tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala doarin tellu ginis manusia gay tinulak wa Allah ta'ala doarin pil mihadja tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikaisanin al-imamul adil yene men imam yene adil tinin adil iyesi pagbuone si kauman ne kanian nen yene dumain iyengan nyaya kanian nen adil sin yene pagbuo ni si may kauman ni giiyengan nyaya yene nakura adilin asabtabi tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala induanin nakura sin adilin tinayma wa Allah tabaraka wa ta'ala duanin na kasanyangan atau kan kakegan si may siya nakura giiyengan nyaya si kauman de kakegan si may siya nakura ali si kauman din ambat siyangan dua apa ikapagi tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala duanin. Sekaduanin as-shaim hatta yuftirah aamuase tinaima Allah taala induanin sampai ia muka. Aamuase tinaima Allah taala induanin sampai ia muka. Sekatelunan da'watul mazlum aataan nyaya tinaima Allah taala duanin. Telumian ina imam adil aamuase dukaatan nyaya tinaima Allah subhanahu wa taala duanin ambat siya pabasag maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sedang membuat riwayat tersebut si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun da'watun mustajabat. Niya tellu yene duarin tinaima wa Allah tabaraka wa ta'ala. Niya tellu ten duarin tinaima wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sikaisanen yene da'watul musafir doa asin patulak tinaima Allah tabaraka wa ta'ala. Sikaduenen ini min da'watul walid liwaladihi. Da'watul walid liwaladihi. Dua adam buah matattoe si anak ni tinaima iwan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ini matattoehin sugay ted pabasag maku atau akan pabasag ngan dua atun Allah tabaraka wa ta'ala. Sikatelunan da'watul mazlum tin manusia tanyaya tinaima Allah tabaraka wa ta'ala duanin. Iyan me kabutihan sa agama Allah tabaraka wa ta'ala in me tasabbut we te kasinduhan nyen waktu atau kan tempat tertentu tasabbut si hadis pagtataimaan doa we Allah tabaraka wa ta'ala nalai kita bi yene pajaga atau kan papateng tuyuan tebi me waktu mian pamakuhan tuju Allah tabaraka wa ta'ala. In manusiain in doa manusiain bang tatut we in kemon tinen tasabbut ni atau kan ni surut tatuhut we in pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala hin hatinin tinaima Allah ta'ala in doanin gaania pagberuwe pangurong Allah subhanahu wa ta'ala in tinen doanin tasabbut si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene pa Rasulullahin ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahimin
illa atahu Allahu ihda thalathin, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, wa imma an yaddakhira lahu, wa imma an yakuffa anhu min as-su'i mithlihah. Banyak sahabatin qalu idzan nukthil, qala Allahu akthar. Ga niya pen Allah Taala am apen Rasulullahin amban manusia muslim magkahagan tunja Allah Subhanahu wa taala, nuhut pangandaakan Allah tabaraka wa taala, ninggal pamigisan Allah Subhanahu wa taala, uskani annen ma kuetu Allah taala, busbu ne pinakunen dumain duyene pasalan maksiat, dumain pasalan ini pakai doan ne duse, atau akan dumain du pinakunen yene pasalan yene pagbekkat sin kasilasa, dumain du pinakunen pasalan iyen inurungan ya Allah Ta'ala tinayim Allah Ta'ala doanin, dambu amman telupal kala ininen yene panumbas Allah Ta'ala doanin, dambu amman telupal kala ininen kekesaanen imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ata banggay pa pinangurong Allah Ta'ala diretso tu si bulak dunya pinakunen, bang niya apa kuno tu Allah Ta'ala pinangurong Allah Ta'ala si kau diretso tu si bulak dunya, pinatek ka Allah Subhanahu wa Ta'ala si kau in pinakun ulay tu si bulak dunya, au yu'ajjila lahu au yaddakhira anhu, atawa kan isab bang pinakunun gay pangurong Allah Ta'ala tu si bulak dunya, inen na Allah Ta'ala suku si ilaw kiamat amban me tungbas no si kahapan, amban me tungbas kahapan bang gay pangurong si kau tu si bulak dunya in pinakun ulay, inen na Allah Subhanahu wa Ta'ala si ilaw kiamat para panumbas sin kahapan, atawa isab au an yakuffa anhum min as-su'i misliha, atawa isab banggay duaan pinatek ka tu si bulak dunya pangurong Allah Ta'ala tu si bulak dunya, atawa banggay pangurong banggay inen na Allah Ta'ala sa ilaw kiamat suku panumbas si kau ine pangurong Allah Ta'ala hin yene min pangampu min duaan ulay hinang Allah Ta'ala pamunas sin bakas kamalian nulay, anggay pamunas Allah Ta'ala kamalian nu, atawa kan sababan isab doa nulay diyene pangagpang Allah Ta'ala bala atawa kan musibah song pinatek kasi kao, atawa inen niya song kalata pinatek kasi kao sumagawa nin sabab doanon ga ni pinatek ka Allah Ta'ala si kao pegge in pangagpang in doa nulay pangagpang song pinatek ka Allah Ta'ala si kaumian na iyen yene me kapung tiyan sa agam Allah Ta'ala. Pen me sahabatin pagka takala we de mian say bis rasulullahin, takala we de sa mian yene bis rasulullahin we manus we muslimin bangan watu Allah Ta'ala banggay pangurong Allah Ta'ala siya pinakwento sa bulak dunya, atawa kan inyadda Allah Subhanahu wa inanna Allah Ta'ala sa ilaw kiamat suku panumbasya si kahapan, adakala isab yene janan pangagpang Allah Ta'ala si kau min musibah atau kan bala, pen mi sahabatin qalu idan nukthil, bang say pen ni asal pa kami doa kamihin, bang say pen ni pa kami doa kamihin pen mi sahabatin, pen Allah pen Rasulullah Allahu akthar, Allah Ta'ala mas labi ekka kalabihan yan nukkahapanin, bisan pa sa ingi ka ekka pamakuwi, bisan pa sa ingi ekka pinakuwi to Allah Ta'ala maku kemon man musya tu sa bulak dunyahin, us pangurong ni Allah Ta'ala mas labi ek kayene kalabihan pangurong Allah Subhanahu wa Ta'ala hin amban me yene pinakubilay me palanggungan sa agama Allah Tabaraka wa Ta'ala bang kaniannen lamud wisab bang kanianten bimaku atawa kan ngan dua atun Allah Subhanahu wa Ta'ala bugay tinayma Allah Ta'ala atawa kan yene teggel pinatek Allah Ta'ala pinakuten bi da akitibi jumu ngan dua ama kutub Allah Subhanahu wa Ta'ala piyahan tebi kemun labayanin ubos sigi-sigi tik tebi in ene kakahinang tenbi, sigi-sigi cek tebi iene ginhabaran tenbi mangga no kenya tahinang te maasiat, mangga no kenya tahinang te nilanggal min pamagisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atawa kan bangga no kenya ene tahinang tebi ine kemun sababan gay panaymaan dua tebi we Allah Tabaraka wa Ta'ala, iyan me kamungkinan sa agama Allah Tabaraka wa Ta'ala hatinin bang lupen kitebi at min tinupikan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala labi luba nin tinupikan kitebi ngan dua apinaku ina kawayaan tebi labi luba nin tu si Allah bulan Ramadan inin si asul awakhir paniya kitebi basag
pakisay tabi ngan doa panganduahin tuju Allah tabaraka wa taala, pakisay tabi ibadatin bituju Allah tabaraka wa taala, supaya kita bigay lugi si yene bulan ininen, supaya kita tinen gay lugi si bulan ininen na puas billahi ien bilang tapamaiseb ko labi luwanin si ginhawaran ko duk si kita bine si keon mapakalehin na bang lupain in men paseblay magmumpaat bang magmumpaatin duk yene bang magmumpaatin daa men sa men hinang tewi halian tewi ihadja pagtuyuan tewi yene ngahinang atawakan pagtuyuan tewi hadja yene bang sa ingit hinang tewi mian kemon hadja magkuna sa kitahin mi na puas billahi dihal omban pa pamandem ko yene men medyo ininen live ininen magsukol si ene dapo bal na medyo ininen labi luwa nen yene mang bait ako ngurong pente pa eseb nan sininen na magsukol si kaam bang do pa ini sab kaam tinong basa ni Allah subhanahu wa ta'ala ini kakahinang binen ini tung basan yene tung bashab tu si bulak dunya labi luwa nin sa law akhirat magsukol si kaang kemon dokbang no panisab kita bihni ng Allah subhanahu wa ta'ala amban me ikhlas sin kemon ine hinang tebi na puas billahi tukbal kun walik salam kun si kaam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.